kugira ngo tubasangize ubuzima bw'abaturage bari hariya canke se bw'abavyeyi bacu bari hariya, ubwo buzima bwa buri munsi mu bukurikirane. Amahanga arahaho ariko ntaturwa. Iwanyu ni iwanyu kandi ni byiza kuhakorera n'igikorwa c'iterambere. Kenshi abantu bagiye bakora ibikorwa barangize babikorera iw'abandi, babikora mu bihugu by'abandi, benshi bubaka amazu iw'abandi, business bazishira iw'abandi ariko bakirengagiza iwabo. Bakunzi b'Imuhira Studio, twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe. Kuri mikro ni jewe nkuko bisanzwe rero, ngira ngo muranzi muramenyereye hano kuri Imuhira Studio. Amazina niyo ntarabibwira ariko amazina ni Imuhira Studio. Umbonye wese ushaka uzoza unyita Imuhira Studio kuko iryo zina rifite igisobanuro kinini cyane. Ubwo rero ndabakiriye mwebwe mwese aho muherereye mudukurikirana Imuhira Studio, bari muri Afrika, Australia, Amerika, mu Burayi n'ahandi hose. Tubahaye ikaze kandi turabaramukije umwaka mushya muhire wa 2024. Rero ndabiyegereje muri iki kiganiro cacu, ngira ngo mumaze igihe mutabona ibiganiro by'Imuhira Studio kubera impamvu zitaduturutseho, ntabwo ariko tuba tubishaka, ariko urumva ni impamvu nyine ziba zitokeje mbarimbari. Rero nkuko nababwiye ubushize, narababwiye ngo bimwe mu byatumye mutabona ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ari nabyo mbasiguriraho byinshi kuri Imuhira Studio. Twari tumaze igihe kinini cyane turi gusetinga studio zacu imuhira ku ivuko iwacu. Niyo mpamvu ni bimwe mu byatugoye kandi biratuvuna. Nkuko nabibabwiye ngo twanze kwitwa izina ritari ryo, kumva ngo ni Imuhira Studio dukorera iw'abandi bikadutera isoni n'ikimwaro. Biba ngombwa ko dufata studio yacu turayimura, tuyitwara ruguru iwacu ku ivuko mu Minembwe. Nubwo bitaratungana ariko muzagenda mubibona pole pole. Murabizi intango buri iragoye cyane, intango iragoye, ariko hamwe na support yanyu turizera ko bizagenda neza. Hari byinshi bikibura ariko hari na byinshi bimaze gukogwa. Muri bimwe biha bitugora, haracari ko hatugora ibijanye n'ama network. Murabizi mire iwacu ibintu bijanye na connection, kugira ngo tubone ama connection yuko tubasha gusharinga ibiganiro bibagereho biba bigoye. Kugira ngo basharinge ama video atugereho hanyuma natwe tuyabagezeho, kugira ngo mubashe kubona ibiri iwacu biba bigoye cyane. Bimwe mu bikya bitugora na ama network na materiel zitarakwira. Nagira ngo mbabwire ingingo nyamukuru zatumye twiyumvira ko dushobora kujana Imuhira Studio imuhira nyine iwacu. Icambere ni ugufasha abaturage hariya iwacu mu karere, izabafasha. Urumva icya kabiri, twashatse ko tuza tubagezaho ubuzima bwa buri munsi bw'iwacu canke se bw'iwanyu aho muvuka, ahari abavyeyi banyu, kugira ngo muzaza mubasha kubona ubuzima bw'abavyeyi banyu bwa buri munsi, uko babayeho, uko imuhira babayeho, abavyeyi bacu babayeho, ndetse binatugarura ishusho ku bamaze kwibagirwa iwabo, kuko hari abantu benshi bamaze igihe mu mahanga batibuka no muri Kongo. Ibyo bizabagarura ishusho y'iwabo kandi bibafashe kandi bibatere no gukunda iwabo. Muri make muzagenda ibyo tuzibandaho cyane, byanatumye tujana Imuhira Studio hariya, ni ukugira ngo tubasangize ubuzima bw'abaturage bari hariya canke se bw'abavyeyi bacu bari hariya, ubwo buzima bwa buri munsi mu bukurikirane. Ni izo ntego. Hanyuma iyindi ntego ni ukugira ngo
Imuhira Studio izafashe ababyeyi bacu, ifashe barumuna bacu mu buryo bujanye mu buryo bujanye na informatique. Ibintu bya informatique biracari hasi cyane hariya mu karere iwacu, biracagoye cyane, aho ushobora gushaka na photocopieuse cyangwa se ushobora gushaka aho ushobora gufotokopesha urupapuro rwabo rwa examen cyangwa se rwaba urwa parcelle cyangwa se abari izindi mpapuro runaka, kuko murabizi ubu nyine aho isigeze. Urumva rero kuborohereza kubijanye no kubona amashusho y'urubanza, abakoze ama mariage kera aba data na ba mama bakora ama mariage nta na telefone zirabaho byibuze ngo tubone n'ifoto zabo. Urumva kuri ubu ngubu uri umuntu mukuru, iyo utekereje wumva ifoto ya papa na mama bagize mariage cyangwa se mariage y'ico gihe, kugira ngo mbashe kureba iyo foto noyigura amafaranga menshi cyane. Uri urwibutso ni rwiza, ugize mariage abashe kubona amashusho meza, abashe kubona amavideo, amafoto, hanyuma abifuza amafotokopi, abifuza gufotokopesha, hariya hamaze kubaho banke, abanyeshuri barahari. Urumva muri make, kandi ibyo bintu ntabwo biraba byinshi hariya, ni ukuvuga ngo biracakenewe cyane. Izo ni impamvu zimwe zatumye twiyumvira gutwara Imuhira Studio hariya. Hanyuma rero bidutwara umwanya mu buryo bwo kugira ngo turebe uko twakohereza ibikoresho bimwe nubwo bitarakwira. Kuri ubwo rero abafite umutima wo gufasha muri iyo migambi cyangwa se muri izo ngingo zacu Imuhira Studio, ni karibu cyane. Abaterankunga turabakeneye kugira ngo tubashe guteza imuhira imbere. Kenshi abantu bagiye bakora ibikorwa barangize babikorera iw'abandi, babikora mu bihugu by'abandi, benshi bubaka amazu iw'abandi, business bazishira iw'abandi, ariko bakirengagiza iwabo, bataba bibuka ko bazataha. Ariko iwanyu ni iwanyu, kandi ni byiza kuhakorera n'igikorwa c'iterambere, kuko nubwo udahari cyangwa se nubwo udafite umuryango, umunyamurenge ni umuryango wawe, abaturage batuye hariya niwe muryango wawe, abaturanyi bawe ni ku ivuko. Hanyuma uzataha uko bizamera kose. Amahanga arahanda kandi amahanga arahaho, ariko ntaturwa. Hanyuma rero bakunzi y'Imuhira Studio, ni izo mpamvu mutwihanganire kuba mutabona ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Imuhira Studio ni ibyo bintu tumazemo igihe, rero tunabashishikariza gukomeza kudushigikira no gusharinga ibiganiro byacu no gushigikira imigambi yacu. Ikitugoye cyane harimo mu buryo bwa materiel nk'uko nabibabwiye, ariko kandi ikintu kitugoye kubona kabisa, ikintu kitugoye ni ikintu ca network. Nimba hari aba informaticiens baraha bari kudukurikira kuri Imuhira Studio, cyangwa se nimba hari umuntu wifuza kutwongereza ubumenyi, network biragoye, ntabwo umuntu yakubwira ngo abigenza gutya, ariko kandi hariho ubundi buryo aba informaticiens bashobora gukoresha ku buryo ibintu byatworohera. Urumva muri make kuntu bimeze, kubona connection yo kohereza ibintu iragoye. Ni ukuvuga ngo connection yahariye, connection ko ushobora kohereza nka video ndibaza zidashikana 5, barashobora bakoresha hafi $30. Urumva ibaze rero ayo mafaranga $30 iyo kugura mega gusa buri munsi, biba bigoye kabisa. Ico twobasaba ni gukomeza mudukurikirana, kandi mukomeze musharinga ibiganiro byacu. Ubumwe nizo mbaraga, kandi mukundane kugira ngo dushigikirane. Ahasigaye rero amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze.